Siyabingelela abathandekayo egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Namhla ke isihlanu kuyo inyanga yeNgongoni kunyaka wama-2021. Isonto ke lesibili lekota abathandekayo sivela kini ke silethela inkonzo lesesontweni iCathedral yase All Saints lesembabane eveni laseSwatini kuyo idayosisi iSwaziland Diocese. Siyabonga uNkulunkulu ke bathandekayo lesinikele ithuba lokuthi besingahlanganyela ndawonye siyomkhonza simdumise yena kulolu lusuku. Ifundo tethu ke bathandekayo kulolu lusuku ditholakala ekhasini lesiphohlomo kuyo incwadi yezinkonzo lensha bese le ncwadi yezinkonzo lenzala eminyaka lesiphuma kiwo ditholakala ekhasini lema-73 bese ke incwadi yethu yenkonzo ifundo nemithandazo kutholakala ekhasini le-150 page 150 bese ngale page 8 na page 73. Siyabonga ke uNkulunkulu bazalwane losinikele ithuba lokuthi besingahlanganyela ndawonye kulena inkonzo yesidlo senkosi le kakhulu itawube inkonzo leshiwoko lengahlatshelwa. Ifundo ngalolu hlobo ke bathandekayo isifundo sekuqala siphuma encwadini yaMalakiya sahluko sesithathu siqala evesini lekuqala siyogcina evesini le-14 bese likubo namhla sisebenzisa ingoma yaZekhariya letholakala evangelini yokulandzisa kwaNtu uMkhalo Ongcwele sahluko sekuqala siqala esahlukaneni sema-68 siyogcina esahlukaneni sema-75. Bese isifundo sesibili sitholakala kuyo incwadi lebhalelwe ebandla labaseFilipi sahluko sekuqala siqala ngekufundza esahlukaneni sesithathu siyawugcina esahlukaneni se-11. Bese ke livangeli lelibekelwe namuhla livangeli ngekulandzisa abantu uMkhalo Ongcwele sahluko sesithathu bazalwane siqala kufundza esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni sesithupha. Ingoma ke bathandekayo lebekiwe yabekelwa namuhla ingoma yesibili lethi liJerusalema umuti wekuthula ekhasini le-342 iJerusalema umuti wekuthula. Sitayiqala ke bathandekayo inkonzo yethu khona ekhasini le-104 page 104. Nkosi ayibe nani ayibe nawe futhi asithandaze. Nkulunkulu somandla tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe tifiso tonke tatiwa nguwe kude lutho lolufihlelwe wena ngezangicabange tinhlitiyo tethu tekuphefumulelwa kude umoya wakho longcwele kuthi sekuthatha ngalokuphelele silithumise ngalokufanele igama lakho engcwele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Jesu ke bazalwane wathi kwayithatha inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhlitiyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho. Lona ke ngumyalo wekuqala nalomkhulu nawesibili ufanana nawo ukuthi ke wona ubothanda makhelwane wakho njengoba utithatha wena. Kule myalo lemibili ukuthi Jesu ubambelele yonke imithetho nebaprofeti. Nangabe ke sithi sithe sono siyadiyeka bathandekayo lisho njalo eBhayibhelini. Kodwa lasivuma lithi siyadiyeka neqiniso alikho kithi. Kodwa nasivuma tono tethu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile utawusithethelela tono tethu abuye futhi asihlambulule kuko konke kungalungi. Ngakho ke bathandekayo nebethemba imandla kaJesu Kristu asivume tono tethu sithimisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngemthando nangekuthula nabo bonke bantu. Oh sisi awugele Kristu se awugele oh sisi uNkulunkulu somandla bakwethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kwicala lethu sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenta
nangakwenzi bekufanele sikwenze ngenxa yendodzana yakho Kristu Nkosi yethu. Sithethelele konke lesekwenzile sele sikhone ngaba lokusha kodeli igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu Somandla lothethelela bonke labaphendwa ngeqiniso akasihawukele asithethelele intono tethu asikhulule kuto asiqinise kungeni bonke asigcine nasempilweni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Mthandazo wethu wanamuhla kanye kanye bazalwane, uNkulunkulu wemusa longenamkhawulo wesikhathi usigcwalisa ngekulangathelela lokunethokodo sele silungele umlayezo losilungiselela indlela kude kuthi ngebuchotho benhliziyo nenjabulo lendwele silangathelele umbuso wendodzana yakho Jesu Kristu lophila abuse kanye nawe namoya lwendwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Sitawuhlala phasi bazalwane silalele izifundo zethu nanamuhla edibekiwe losuku lwanamuhla. Amen. Siyanibusela abathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sifundo sethu sekuqala, sifundo lesiphuma encwadzini yaMalaki isahluko sesithathu. Siyaqala ukufunda isahlukaneni sekuqala siyogcina selishumi nane. Malaki isahluko sesithathu lesekuqala nesilishumi nane. Bukanda ngiyawuthumela sithunywa sami lesiyawulungisa indlela embikwakho. Masinyane losimakazele ngimfunako uyakuta ethempelini lakho. Yebo sithunywa lesivumelwano lesisifisako siyawufika kusho simakazelo ngisomandla. Kodwa ngubani nje longamelana nelilakala ukufika kwakhe? Ngubani longema ekubonakaleni kwakhe? Ngoba uyawufanana nemlilo wemcengi noma nensipho yemgezi. Uyawuhlala njengemcengi nanjengemhlathi wesiliva. Uyawuhlanda emalevi awacenge njengegolide nesiliva. Simakadze uyawuba nemadvodza layawuletha iminikelo ngekulunga neminikelo yaJuda neyaseJerusalema iyawuphinze yemukeleke kusimakadze njengasemalangeni akadzeni eminyakeni yasemandulo. Ngakho ngiyawusondzela kini ngitawukwehlulela. Ngiyawushesha ukuthi ngifakaze ngingelane netangoma netiphingi nabufakazi bemanga imalane nalabo labadlelela isebenti emaholo ato labo labacindzetela abafelokazi netintsandzana bemuke betive emalungelo abo kodwa bangangesabi mine kusho simakadze lomsomane. Mine simakadze angigucuki ngako-ke titukulwane taJakobe anikabhujisi kusukela esikhathini sabokhokho benu nisukile eqinisweni lami nangendlela tigcina. Buyelani kimi nami ngiyawubuyela kini kusho simakadze lomsomandla. Kodwa niyabuta nithi pho singabuyela kanjani? Umuntu angemebela yini? Angamebela yini uNkulunkulu? Noko niyanebela. Kodwa niyabuta nithi sikwebela njani? Ngekwelushumi nangeminikelo ningaphansi kwesiqalekiso nonke ninesive ngoba niqhubekana nemebela. Lethani konke kwelushumi endlini yengcebo kude kutawuba nekudla endlini yami. Simakadze ukuthi aseninginike ngalokho nitawubona ukuthi ngingeke yini nivulele emafasitelo asezulwini ekuthulula nginithululele tibusiso letinyenti lize nehluleke kuthola indzawo leyanele yokutigcina. Ngiyawuvimba tilwanyakatana kutsi tingadidli tilimo tenu nemvini emasimini enu ningasali ide titsele kusho simakadze lomsomandla. Lapho-ke tonke live liyawuthi nine ningababusisile ngoba live lenu liyakuba live lelihle kusho simakadze lomsomandla. Simakadze ukuthi nikhulume kini emavu nanelunaka nakabuhlungu. Loko niyabuta nithi sikhulumeni lokumelene nawe.
ekugcineni sithi akunamsebenzi kukhonza uNkulunkulu. Yini nje lesizwisile ngikwendala kufunako nangekuhamba njengabantu labakhala labanika ko endikwasimakaze lomsomandla. Livile Nkosi leli, akabongwe uNkulunkulu. Esikhundleni salo likubo abathandekayo namuhla sidawufunza livangeli yokulandzisa kwaLuka sahluko sekucala sahlukana semashumi lasithupha nesiphohlongo siyogcina esahlukaneni semashumi lasikhombisa nemfica. Luka sahluko sekucala 68 kuya ku-79. Sidawusho konke kanye ke baphathandekayo. Ayijunyiswe inkosi uNkulunkulu wema-Israyeli ngoba ihambele bantu bayo yabakhulula. Usivusele umsindzisi lonemandla lositukulwane sencebo yakhe Davide. Ngiko lokhu lakusho ngemlomo wabaprofeti labangcwele basendulo. Wasethembisa kusisindzisa etithenteni nasemandleni abo bonke labasidonzayo. Wathi utawubonakalisa sihawu kubokhokho bethu, akhumbule sivumelwano sakhe lesingcwele. Wenda sifungo kukhokho wethu Abrahama, wathi utawusenda kuthi nase sikhululiwe esandleni setitha tethu, simkhonde ngaphandle kwekwesaba, sibe ngcwele silunge kuye ngawo onke amalanga ekuphila kwethu. Nawe-ke mfana uyawubitwa ngokuthi ungumprofeti waNkulunkulu loseti kwako konke. Yakwetfulela inkosi ukulungisa tindlela tayo nekutshela abantu bayo ukuthi bayawusindziswa ngekuthethelelwa kwetono tabo. Ngenxa yesihawu setibilini saNkulunkulu kithi, ngaloko-ke kukhanya kuyawukusa kithi kuvela ngetulu, kulethe kukhanya kulabo labasebumnyameni nasetfundini lekufa, acondzise tinyawo tetfu endleleni yekuthola. Akujunyiswe uyise nendvodzana namoya loyigcwele, njengoba benjalo ekucaleni kusenjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sidawuhlala phasi-ke bazalwane, sisho silalele isifundo sesibili. Amen. Silivusele futhi libandla egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Isifundo sethu sesibili siyithola kiyo incwadi yabaseFilipi isahluko sekucala. Siqala ukufunda isahlukwaneni sesithathu siye esahlukwaneni selishumi nakunye. BaseFilipi isahluko sekucala sahlukwana sesithathu kuya kuselishumi nakunye. Ngiyambonga uNkulunkulu ekunikhumbuleni kwami konke. Ngetikhathi tonke ekunxuseni kwami ngithandazela nonke ngekuthokoza. Ngibonga kuhlanganyela kwenu nami evangelini kusukela ngelilanga lekucala kude kube ngelamuhla. Nelithemba leliphelele ukuthi lowo lokucala umsebenzi lomuhle ini uyawufeza kude kube ilanga laJesu Kristu. Kufanele ukuthi nibe nemicondvo lonjalo ngani nonke. Kufanele ukuthi nibe nemicondvo lonjalo ngani nonke. Njengoba nami nginethwele enhlitweni yami. Ngemusa weNkosi nonke nihlanganyele nami ekuboshweni kwami ngenxa yelivangeli, nasekulivikeleni, nasekulinikiseni, nasekulisingiseni. uNkulunkulu ungufakazi wami ukuthi nginilangadelela kangakanani nonke ngesihe saKristu Jesu. Ngikhulekela lokho ukuthi uthando lwenu lukhule njalo ekwatini nasekucondzeni konke, nite nikwati kwehlukanisa lokungcono, nibe nimsulwa, nibe bede sici kude lilanga laKristu kude kube lilanga laKristu nithele inala yetitselo tekulunga letingaye Jesu Kristu, kube ikhatimulo neludumo kuNkulunkulu. Livile Nkosi leli, akabongwe uNkulunkulu. Siyabonga bazalwane, izifundo zethu nempuko sitawuhlabela, sisawusukuma-ke sitawuhlabela ingoma yesibili, canticle number 2,
ingoma yesibili leJerusalema umuti wekuthula. Sitawuyisho ke lena bathathekayo liJerusalema umuti wekuthula ingoma leyadlulela levangeli kanye sithi ngetinsuku tekugcina indzaba yendlu yenkosi iyakuphakanyiswa iphakame kunato tonke tindzaba iyakuphakanyiswa ngetulu kwemaduma tive tonke titakugijimela kuyo. Bantu labanyenti bayakutsi wotani senyukele endzabeni yenkosi siye endlini yaNkulunkulu waJakobe kute asifundzise tindlela takhe sihambe emikhondweni yakhe. Ngobe kuyakuvela umtsetfo eZiyoni nelivi lenkosi eJerusalema. Iyakuba ngumehluleli emkhatsini wetive incume emkhatsini webantu labanyenti. Akugucula tinkemba tabo tibe ngemakhuba netikhali tabo tibe bocelemba. Sive asiya kuhlomela lesinye singeke sisafundziselwa kodwa nine nonke bendlu yaJakobe wotani sihambe kukhanyeni kwenkosi. Akudunyiswe uyise nendodana nabalondwele njengoba bekunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo kuyoba njalo kude kube nini nanini. Amen. Nkosi ayibe nani ayibe nawe futhi. Lalelani tindzaba letinhle ngekulandzisa kwalokho ngcwele. Sahluko sesithathu siyawuqala ukufundza esahlukaneni sekuqala. Akadunyiswe Kristu msindisi wethu. Kwakumnyaka we-15 wekubusa kwaTiberius umbusi. Pontius Pilato bekungulusiba lukhulu waseJudiya. Herodi ayinkosi yaseGalile. Umnaka waFilipi bekayinkosi yesigodzi sase-Ituriya nase-Trachonitis. Lisayinisi abeyinkosi yase-Abilini. Kwa-Anas naKefasi bebabapristi labakhulu. Levela uNkulunkulu lefika kuJohane indodana yaZakhariya. Ngaso leso sikhathi asehlane. Ngakho-ke Johane wasibamba sonke wasihamba sonke sigodzi lesingasemfuleni iJordani ashumayela athi phendvukani libhajatiswe uNkulunkulu utanitsethelela ntoloteni. Njengoba umprofethi Isaya wabhala encwadzini yakhe wathi livi lalomemeta ehlane lithi lungisani indlela yenkosi nente imikhondvo yayo iconze. Tonke tigodzi atigcwaliswe tintsatshana netindzaba tentiwe tihlangane netindlela letingakaconzi ticondziswe tindlela letimbi tentiwe tihambeke. Bonke bantfu bayakuyibona insindziso yaNkulunkulu. Nali-ke livangeli laKristu. Akabongwe Kristu inkosi yethu. Sitawuqhubeka ebathandzekayo elikhasini lelikhulu nesiphohlongo. Siyawuqhubeka naso sivumo senkolo senasiya lesiyawusisho kanye bathandzekayo egameni lenkosi. Simemezela bona ukukholwa kwethu ukuthi siyakholwa kuNkulunkulu. Siyakholwa kuNkulunkulu munye uyise somandla mengiwe izulu nemhlaba yabako konke okubonakalayo nokungabonakali. Siyakholwa kule Nkosi yinye Jesu Kristu odzana levelodwa Nkulunkulu vele kuyise ngwetikhathi tonke. iNkulunkulu ivela kuNkulunkulu, ikukhanya ivela kukukhanya. iNkulunkulu luqobo vela kuNkulunkulu luqobo. Yavela ngendiwana zethu sayo sinye lesise okwentiwa ngayo konke ngendla ezulwini ngenxa yokuthi lebantu nangekusisindisa yabanyama angabayondwele kwentombi Mariya yaba ngumuntu yabethelwa esibambaneni ngenxa yethu ukusapho uJubilati hlupheka yabekwa endleleni. Ngelanga lesithathu yabuye yavuka njalo kusemibhalweni yenyuka yaya ezulwini hlethi esemele seyise yawuphinze kwelo mvumo lekwehlulela labasekhonana labafikile uso wayo awuye kuphela. Siyakholwa lapha ngcwele kweyinkosi lophilisako uma kuyise nendodzana ubaba
uyise kanye neyise nendodana washumayela abaprofethi kolona kulobandla linye lengcwele lelikatholika lebapostoli sivuma umbhabhatiso munye wekuthethelela ntono sibheka ukuvuka kwabafile nekuphila kwetikhathi letitako. Sitawulungiselela abathandekayo ukuthi sithole inshumayelo yethu yanamuhla. Asithandaze Baba wethu lwengcwele enkulunkulu somandla namhla ekuseni kusimakathe siyabonga siyakudumisa siyakuphakamisa siyakubabata wena lo nkulunkulu lonemandla lo nkulunkulu lonemusa lo nkulunkulu lonesihawu namhla Baba wethu longcwele sisondzela kuleli pulpit lakho siletha Baba wethu lomuhle tindzaba letinhle losinike tona ngaye indodana yakho Jesu Kristu lememetelako ukuthi iyabuya masinyama sisatilungiselela ke Baba wethu longcwele asithole kuhlakanipha lokuvela kuwe sithole emandla lavela kuwe Jehova wethu ekuthi Nkosi letindzaba zokubuya kwaKristu tingasuke etinhlitiyweni tethu tingasuki nasemlonyeni wethu kodwa sihlale njalo Baba sikhumbula ukuthi sibitelwe ukuthi sinemukele Kristu etimpilweni tethu. Ngakho ke Baba wethu longcwele siyakhuleka ukuthi wende simakathe emavi emlomo wami nako kusidla kwato tinhlitiyo tethu Jehova kwemukeleke kuwe dwala lethu laphakathe ngaye Jesu Kristu Nkosi nemsindzisi wethu sikhuleka ke Baba egameni leyise nendodana namalo ingcwele. Amen. Libandla lingahlala phasi bathandekayo sibize simvusele egameni lenkosi nemsindzisi wethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane losinikela lithuba lokuthi sihlanganyele ndzawonye namhla ke kulisonto lesibili lebuta sihlanu enyangeni yengongoni. Siyambonga uNkulunkulu losinika lithuba bathandekayo ukuthi siqhubuteke ngaletinto leti sakheke ngaletinto leti silungiswe ngaletinto leti. Ifundo tethu lebathandekayo namuhla time ngalolu hlobo sifundo sekuqala siphuma encwadzini yaMalakiya sahluko sesithathu bese liwukubo namuhla esifundeni selikubo sithole isifundo lesiphuma evangelini ngekulandzisa kwaLuka longcwele sahluko sekuqala saseke siyendlula sifundo sesibili sisithola encwadzini leyakilo libandla labaseFilipi sahluko sekuqala sagcina ke bathandekayo ngalolu vangeli leli Nkosi yethu Jesu Kristu leli landziswa nguLuka longcwele sahluko sesithathu sathola ke futhi nengoma yethu bazalwane Jerusalema lidolobha lekuthula. Siyambonga uNkulunkulu losinike bazalwane nalelithuba lokuthi besingakhuluma kanye umlayeto wanamuhla sihloko sawo sithi bahambisi bemlayeto wekubuya kwaKristu bahambisi bemlayeto wekubuya kwaKristu. Siyaqhubeka ke bathandekayo naso sikhathi sekuta ngesingisi lesisibita ngaAdvent lesi engamasonto lamane alesi sikhathi kunetinhloko letahlukahlukene lesibhekana nato lesibukana nato ngako lolivi laNkulunkulu lesiniketwe lona tonke ke bathandekayo tentelwe kokuthi isikhumbuke iphindze futhi tisende sibone kumqoka bekokuthi uyabuya Jesu Kristu nesikhathi sekuta sikhathi lesimqoka ebandleni lesitshelwa ke bathandekayo njoba nje sikhumbula ukuthi evikini liphelile sibitiwe bazalwane ukuthi sibone kwethembeka kwaJesu Kristu inkosi sibone bazalwane ukuthi nangabe yena asethembisile ngokuthi utawubuya lokho lakwethembisile angeke aze akukhohlwe angeke futhi aze angakwendi. Sinesiphithi ke bazalwane siphize sibe nekukholwa ukuthi Jesu Kristu utawubuya njengoba asethembisile njengoba simbonile atigcina tethembiso takhe etikhatsini letendlulile. Leya namhla bazalwane indzaba igcile kakhulu ekuthenini sikhunjutwe ngokuthi sinemsebenzi futhi kufanele sibe nentshisekelo yekuba abantu labamemetela indzaba zokubuya kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Ngokuthi bazalwane asikalinzi nje kuphela kubuya kwakhe
kodwa sibitelwe ukuthi sitshele umhlaba ukuthi ukhumbule ukuthi Jesu Kristu loyinkosi yamakhosi uyabuya, nekokuthi ngumsebenzi wethu lesingeke size sikhole bazalwane kudzebesela nekungawunaki, kodwa kufanele ukuthi siwente lo msebenzi wekumemethela kubuya kwayo inkosi yethu Jesu Kristu, noma ngabe isikhathi siyavuma noma ngabe asivumi, noma ngabe ngiso isikhathi sekuta noma akusiso, noma ngabe kunini simbitiwe samiselwa kokuthi siwukhumbule umhlaba, sithi khumbude nanathi ukuthi Jesu Kristu uyabuya. Tewulandzani bandla lakhe. Nasibuka ke bathandzekayo isifundo sekuqala encwadzini yaMalakiya, siva kumenyetelwa indzaba yokuthi inkosi yethu Jesu Kristu itawukwandvulelwa ngilotawuhamba embili abuya kuNkulunkulu loyawufike amemete indzaba yakhe lo Mesaya ukuthi bantu abalungise balungiselele lo Mesaya lotako, njobe nathi nawe sibitiwe bathandzekayo ngokuthi silungise yena lo athunywa kuqala kokuthi amemetele ingefiki inkosi. Sibonile ke bazalwane sesifundza kuletinye tincwadzi lalapho avela khona Johane umbhaphatisi asahamba emhlabeni amemetela kubantu ukuthi phendukani ngoba umbuso wezulu sowusonzele. Sithi siyadinga ke bazalwane ngokuthi simemetele lendzaba yokuthi nembala Jesu Kristu uyabuya. Siphinde futhi sibe ngilaba imemetelayo ukuthi ayenteke ngoba uNkulunkulu wethembisile ngokuthi utawuyenda. Siyathi ke bazalwane ngokuthi wonke muntu makukhothwa Kristu nebantu bonke badzinga ukukhunjulwa ukuthi uyabuya Kristu kude kokuthi sitewuguqula ukuphila nekuhamba kwethu bathandekayo, ngoba lokubuya kwaKristu lokhu kutawumthokozisa uNkulunkulu njengoba kokuta kwakhe emhlabeni wekuqala kwamthokozisa uNkulunkulu, ngoba wakhona uNkulunkulu ukuthi ngalokuta kwaKristu agcine akhona kuyifeza umsebenzi wekuphila kwaKristu emhlabeni wonke, umsebenzi wokuthi bantu bonke baphiwe insinziso. Sisaqhubeka ke bazalwane siyakhunjulwa kokuthi nathi sifanele kokuthi simemetele emhlabeni kokuthi Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu sendele intiko letinhle, nokuthi Jesu Kristu uyafuna ukuthi umhlaba wonke uphendukele kuye, uphindze ukulindzele ukubuya kwakhe, njengoba nje atawubusa abe yinkosi, atawubusa abe ngumehluleli. Siyadinga bathandzekayo ukuthi sitilungiselele ngalawo maqiniso lawo nangalobo bukhosi lobutako ngokuthi Nkosi wena wethembekile futhi ulungile njalo etikhatsini tonke. Sibona ke bazalwane namuhla lihubo labe kufanele benelihubo khona sitholakele ubhalwe encwadzini yaZekhariya, encwadzini ya Luka lalapho Zekhariya amemetela khona, ahlabela ingoma lemnanzi lemangalisako, amemetela timanga temsebenzi kaNkulunkulu ngoba abona lokho lokwentekile empilweni yakhe. Zekhariya bazalwane bana Elizabeth umkakhe bese bakhulile bangabatholi bantwana, kwathi nabatshela ukuthi batawuthola umntwana kwaba ngathi baphupha bathi hawu nidlalile ngathi niyasihlolela nini. Kwasi nakunjalo kwavaleka umlomo waZekhariya wangazange waphindze wakhona ukukhuluma. Kodwa kunasi isifundo namuhla sitshela ukuthi bathi nabamletha umntwana ngelanga lesiphohloko kokuthi atowendiwa emasiko njengemasiko lakhona emaHebheru, kokuthi bathi nababuta kwakhe sisitawuthi ngibani umntwana, kwathi yena dawuthi uJohane. Ngoba bathi Johane kanjani ngoba kude Johane ekhaya kini, thina sinakani Zekhariya yini singamethi ngaye, wathi nguJohane. Kwase kuyahanjwa kuyiwa kuZekhariya kuthiwa yebabe nangima kwesigilela tika la kuthi umfana sibethe Johane simathe thina Johane ekhaya, kwamemeta wathi Zekhariya kwanikina ngenhloko Zekhariya athi kunjalo akube njalo vele kuJohane. Sitshela ukuthi wenela kwenta lokho bathathekayo, kwase kuyabuya ukukhuluma kwakhe lebese sekumlahlekela. Njobe nathi silibandla abazalwane ngekungatendi intimbo taNkulunkulu kuyasilahlekela ukukhuluma kwethu.
sigcina nathi sesitiwulu sesitimungulu sesingasakhona ukukhuluma tindzaba taNkulunkulu sesingasakhona ukukhuluma emaqiniso aNkulunkulu ngenxa yokuthi mhlambe sifuna ukukitata labanye abantu noma sesaba ukuthi labanye abantu batawusibuka kabi batawuva kwangathi sesimelene nabo kanti cha sikhuluma emaqiniso elivi laNkulunkulu sifuna ukuthi silibandla singathuli lapho sitibona tinto tingahambi khona ngoba bazalwane kufanele ukuthi sikhulume simemeke sisho nakungahambi kahle ngekwetemthetho ukuthi cha livi laNkulunkulu alivumi lokhu nakungahambi kahle sibatshele abantu ukuthi sono akasifuni uNkulunkulu etimpilweni tethu sikwazi ukuthi lokubi akakufuni uNkulunkulu emkhathini webantu simemetele bathandzekayo ngenxa yokuthi asifuni ukuthi bese sibabo Zekaraya labatangeke bakwethembe ukuthembeka kwaNkulunkulu sigcine sitithola sesingenawo emavi sekathethwe ngenxa yokuthi asikhoni kuwasebenzisa kodwa kufanele ukuthi silingise Zekaraya bazalwane simemetele ubukhulu baNkulunkulu simemetele amandla aNkulunkulu sitshele live nemhlaba ukuthi uNkulunkulu usendele ini lokuhle nalokukhulu lokwentekile etimpilweni tethu bese sesiyaqhubeka sesiyamemetela ukuthi lo Nkulunkulu losendela lokuhle bathandzekayo uyabuya masinyane kude ulilanza libandla lakhe kufanele ukuthi lihlale lilungele ngoba bathandzekayo ngeke size kulunge ukuthi indzaba yokubuya kwaKristu sithule nayo kanti siyayibona ukuthi iliqiniso siyayibona futhi ukuthi ingemandla siyayibona futhi ukuthi itawugudula timo etimpilweni tebantu labaningi sebabona ukuthi bafanele kumlalela Kristu bahambe endleleni yakhe nasemaqinisweni akhe siyadinga bazalwane kumemetela emhlabeni ukuthi tono tiyathethelelwa ngaJesu bantu baguqulwe babe tidalwa letisha baphiwe ukuphila lokusha bahlale kunaphakathe lalapho bayobusa naye khona incwadi bazalwane sefundo sesibili lapho Paul abhalela khona libandla laseFilipi siyamuva uyathokoza uyajabula Paul abazalwane ukuthi bandla laseFilipi ngiyajabula ngani ngoba niyayimemetela nayindzaba yokubuya kwayo inkosi yethu Jesu Kristu ayikalahleki kini aningabuki bunanzi nebumenemenge bebaseFilipi kodwa niqhubekile nema endzabeni yokuthi uyabuya Jesu Kristu utewulatha libandla lakhe uthi ke Paula lo uNkulunkulu lo waqala umsebenzi omuhle kulelo bandla laseFilipi unemandla futhi ekugijimisa awuphethe awufeze lo msebenzi njengoba nakuwe nakimi awuqalile ngoNkulunkulu umsebenzi wokuthi simemetele uthi uyabuya Kristu utawufeza neyokuthi abonakale asavela emafini ngabe siyayimemetela yini indzaba bathandzekayo siyatshela ukuthi asingathi ke sesimemetelele indzaba bese sitikhatha sesisele uyasho Paul kulibandla ukuthi alitholakale lingcwele litholakale lingenasici njengoba limemetela lendzaba yokubuya kwakhe Jesu Kristu kude ukuthi bangatawuthi sebalanze abantu abaningi bababuyisa Kristu bese bona sebatholakala balahlekile bawungena ekubhujisweni kwaphakathi naphakathi ngoba bazalwane kuyenda kwahlulelwa uyeka Jesu Kristu utewehlulela umhlaba asingakitholi ke thina bazalwane sesithi sihambe naye bese sesiyayilahla sesiyayidibha emgcineni kodwa asiqhubeke sihlale kuye Jesu Kristu inkosi nemsindisi wethu siqhubeka ke bazalwane sitholele ivangeli kulandzisa kwaLuka longcwele lapho sesimuva khona Johane asayimemetela indzaba yenkosi ukuthi abantu abaphenduke entoneni tabo benze lokuhle nalokulungile ebukhoneni baNkulunkulu lokhu bazalwane lesikuva sikubona kwethu waJohane kusikhumbuzo kithi kuthi nathi sibidelo ukuthi simemetele letindzaba taNkulunkulu funa sathi bazalwane ukuthi live lisengamlungeli Kristu ngakho kufanele sithine siwende umsebenzi bazalwane wekulikhumbuza nekulidududela live ukuthi hey uyabuya Kristu nakabuya ubuya sewutewehlule umhlaba kusani kutholakala libantu labatawungena ekubhujisweni kwaphakathe kodwa tholakalani libantu labatawuthola ukuphila kwaphakathe lasilethela kona Kristu
Sibitiwe bazalwane ukuthi ngelithando sibatshele abantu ukuthi Jesu Kristu uyasinzisa, Jesu Kristu ukhona utelekte ulapha nekuphilisa nekuphakamisa abantu bakhe kuze kokuthi bathole ukuphila kwaphakade. Umbuto uthi ngabe kulesi sikhathi kungakanani lesikwentako kummemetela ukuthi uyabuya Kristu. Kungakanani lesikwentako empilweni tethu ngoba phela ukukholwa kwethu bazalwane kufuna kubonakalise ngetento. Kungakanani lokubonakala kolesikwentako lokukhombisako ukuthi uyabuya Kristu. Uyabuya bazalwane. Asilungiseni indlela yenkosi. Njengoba na Johane wayilungisa indlela yenkosi, nathi asilungiseni indlela yenkosi ukuthi uyabuya Kristu. Ngeke ke bazalwane silungise labanye sibalungiselele ukuthi Kristu uyabuya bese thina asisadilungisi. Fanele sibuke ebudlelwane bethu lesinabo naNkulunkulu ukuthi buyaphila yini. Sisekhona isikhathi bazalwane njengoba lisho iBhayibheli, sisekhona isikhathi sekuthi lokhu kweqwile kuqondziswe tintsaba nemagquma kubuyiswe phasi tigodi tigcwaliswe kuthi kwakhiwe indlela lelungile lengiyona yona ihighway yenkosi lekufaneleke ukuthi sihambe ngayo. Semukele isinziso yaNkulunkulu, semukele isinziso uNkulunkulu lasibekele yona. Sibitiwe kabazalwane ukuthi simemetele lokubuya kwayo inkosi, simemetele kuta kwakhe Jesu Kristu, ngoba njengoba sibuka abazalwane sibonakala nangala timpawu tiyakhombisa ukuthi umhelo sowuqalile. Ngakho ke sisalungisela abazalwane kubuya kwaKristu, asimemeteleni ukuthi Kristu uyabuya. Siphindze nathi sitilungise ukuthi sibe nabalungele ukubuya kwakhe Jesu Kristu. Asibe nabahamba empili bathathekayo ekumemeteleni letindzaba. Asiwulungise umhlaba ukuthi ulungele kumemukela umsindisi wethu. Asabuya asayinkosi, asabuya asalijaji, balungele ukuthi bayophila ngaphansi kwakhe. Ngoba bazalwane sibitiwe ukuthi sibe bamemeteli betindzaba tekubuya kwaKristu. Sibitiwe asingakhohlwa, asimemeteleni ukuthi uyabuya Kristu. Siphileni futhi njengabantu labashiko ukuthi uyabuya Kristu. Konke lokhu bazalwane kukhuluma egameni lenkosi uNkulunkulu iyise nendodana namayelo egcwele. Amen. Siyayibonga bazalwane inshumayelo yethu yanamuhla siyaqhubeka ke bathandzekayo nayo imithandazo lebekelwe namuhla isonto lesibili lebuda. Imithandazo yethu sitawuqhubeka ke bazalwane sithandaze, sitawuvuma lalapho kufanele sisivume khona. Asithandaze. Nkosi uNkulunkulu wethu wambetha Israyeli ukuthi abe wakho, wamkhipha naseGibhithe, wayifisa insinziso yabo noma bona ke bangakulaleli wena. Njengoba nathi kusipitile ukuthi sibe bantu bakho, vula tinhliziyo tethu ukuthi tikulalele, tiphindze titithobe kulo livi lakho. Mose simakatsi wathumela Johane umbhaphatisi ukuthi alungise indlela yemsindisi Jesu njengoba kwakuprofethiwe ngu-Isaya. Khumbula lapho bafundisi netingceku takho nelibandla lobaphethe ukuthi bamemetele livangeli lakho namuhla. Namhla bahole lobaphethele ukuthi bamemetele livangeli lakho namuhla, bahole nelibandla lakho. Baphe Nkosi kakhulu ukuhlakanipha nesibinzi, basacondzisa bavumisa tono tebantu bakho ngelivi lakho, kude kuthi labangcwele bakulungele njalo ukubuya kwaKristu ngethuba. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwenu. Baba losezulwini, hlanganisa abantu bakho ndzawonye kuKristu, pende labahlanganyela emseni wakho. Ngisankololwa labo labahlanganisile ukuba libandla kude batawuba neluthando nolucicima njalo ngelwati nekwembuleko. Sihole ukuthi semukele lokulungile, lokuhlantekile nalokungenasici, sisalindzele lusuku lwaKristu. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwenu. Nkosi yemusa, usabita uhlanganisa bonke ungena emndenini wakho. Usisa yonke imindeni yelibandla, usisa emadvodza nebafati, obaba nabomake, basaqhubeka nemisebenzi wekwakha imishado yabo, bakhulise bantwana. Yena luthando lwabo lwanze kakhulu, babe nelwati nekwembulelwa
bagcwalise emakhaya abo ngekulunga lokubuya kuKristu Jesu. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwenu. Nkosi yamabandla, Johane loNgcwele umbhaphatisi weluleka emasotha laphendukako ukuthi ente umsebenzi wawo ebusotsha ngokwelivi lakho. Khumbula labo labasebenza emikuthweni lehlomile, ubafundzise kuhlonipha abantu nekuhlonipha impilo yonke. Bavikele etingotini nasekwenteni lokubi, ubaphe ukuhlakanipha nesibindi, bakhuthaze ukuthi imisebenzi yabo bayelele kuhlonipheka. Nkosi ngemusa wakho yiva ukuthandaza kwenu. Nkosi sibakathi umenduleli wakho walungiselana kunguye longetulu kwabo bonke Jesu Kristu indlela. Ngenxa yemisebenzi yaKristu sibeka kuwe labo labadzinga kwelashwa kudududwa nekwephula. Yebane musa wabo basinzise nekwenthando yakho, ubaphe amandla ekukholwa kude baqinisekiseke nekwethembeka kwakho. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwenu. Nkosi loNgcwele, ngeliphimbo lesisebenzi sakho lungiselela bonke abantu ukuthi babone insinziso yakho. Lungisa lezinhliziyo zabo bonke labaguca embikweni lathi lakho namuhla ukuthi bemukele ngalokufanele umtimba negathi ya Jesu Kristu kude kuthethelelwe intono tabo. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwenu. Nokuphuma kwemusa nekulunga ulethe inkokoto nekuhlonipheka ebantwini bakho wena loNgcwele waka-Israyeli. Khumbula sethembiso sakudzala, condzisa tindlela leticondzile letita kuwe, ulungise letindlela letimagiligongo kute sibuyise sihawu sakho, sibuyise sihawu sabo bonke bantu. Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwenu. Nkosi leNgcwele, wamemetela ukuthi emalanga ayeda lapho uyawuphelelisa khona insinziso yethu nembala. Ngesikhathi sakho lesingiso wenda ukuthi indvodzana yakho ligala lelilungile lihlumele kaDavide ngemsa wakho sigcine sihlanganisiwe kuKristu, simanga sithe sithele tithelo kude kube lusuku lokubuya kwakho ngeludumo. Ngoba uphila abuse nawe namali eNgcwele ninguNkulunkulu munye nyalo naphakade. Amen. Libandla letawusukuma ngebathandzekayo site ukwemukela ukuthula kwalamuhla. Umsinzisi wethu uKristu uyingozi yokuthula nekwanzisa umbuso wayo nekuthula lokungenamkhawulo. Ukuthula kwenkosi akwenanike tikhatsi tonke akwanzi. Amen. Sibonge uNkulunkulu bazalwane, yena losibusisako nalosigcinako. Amen. Siyaqhubeka ke bathandzekayo nenkonzo yethu ekhasini 48. Sibonga nje umnikelo bazalwane labakwentile khona nyalo nalo umnikelo labawuthethe bazalwane bawuchuzisa khona emabhukwini elibandla ebhange. Siyaqhubeka nokudila bazalwane ukuthi nithi nawufaka nikhumbule ukugcwalisa lawo maphepha nokuthumela lawo maphepha ehhovisi sithe ukhona kwakhe ukuthi la imali legaka ingenile ebhange uthinte ufanele ukuthi leyo mali iyenteni, imali lebheka kubo kweshumi, imali lebheka kuwo umnikelo nemali letawudlula ishone khona kudayosisi. Naleyo minikelo vele siyaye siyithathe siyende kuleti tikhathi lekwehlukana kwabo. Sitawuqhubeka bazalwane ekhasini 116 sigaba semashumi lamane nesiphohlongo. Sitawuthandaza kanye nomthandazo wokuqala. Siyahuleka kanye bazalwane sithi bakho Nkosi kokhulu nemandla nemvumiso nenkazimulo nebukhosi, ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho konke kuvela kuwe. Thine babe sinike intalo ngekwakho, usise babe lena minikelo, usise babe batha bakho, usise konke kwakho ukuthi bahambele kahle
kutethi kudunyiswe kubathathe wena naye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Siyaqhubeka ke esigabeni semashumi nasihlanu. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali wethu tonke. Ngemsa wakho sinale sikwa lesinikela ngaso. Sivela emhlabathini sibheke intandla yabantu. Sitawuba sikwa sekuphila kithi. Akabonge uNkulunkulu nini nanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali wethu tonke. Ngemsa wakho sinale sikwa sinale liwayini lesinikela ngalo. Isithelo semvini nemsebenzi wetandla yabantu. Itakuba yenze beyensinziso kithi. Akabonge uNkulunkulu nini nanini. Sitawusebenzisa umthandazo wecala wekubonga ekhasini 117. Umthandazo wecala wekubonga. Nkosi ayibe nami, ayibe nawe futhi. Yenyusani inhliziyo zenu. Siyakenyusela enkosini. Asibonge Nkosi uNkulunkulu wethu. Kufanele kulungile kumbonga nokumdumisa. Fanele impela kumsebenzi nenjabulo yethu. Nkosi Baba losezulwini uNkulunkulu somandla nonimlandini. Siyabonga ngetikhathi tonke nasetindzaweni tonke ngaye Jesu Kristu inkosi yakho leyodwa inkosi yethu ngobe ngaye wadala konke ekuqaleni wasenda ngemfanekiso wakho uqobo ngaye wasinzisa egcineni besono namnikela kube Adamu njengomuntu apha esiphambanweni abuye avuke ngenxa yethu ngaye wasikhetha saba abantu bakho na ukuhlalisa nawe esihlalweni semkhosi ezulwini ngaye wathumela moya wakho longcwele lophilisayo. Ngiyaloke siyabonga ngoba ilanga lokukhululwa kwethu selifikile. Ngaye utawukwenza tonke izinto zibe zinsha. Uta ngamandla nangeluthumo ude wehlulela umhlaba. Ngakho-ke sesihlangane netingilosi netikhulu tato elibandla lonke lelisezulwini. Sibabata wena. Noma kukhulu nethumo lwakho siyakudumisa nyalona nini sithi wele Nkosi uNkulunkulu wemandla nebukhosi lezulu nemhlaba kugcwele ithumo lwakho hosana ngaleli setulu kusisiwe lotako egameni lenkosi hosana ngaleli setulu mandla alisithe sive Baba ngaye inkothana yakho Kristu Nkosi yethu ngaye yamukela inikelo yethu yokubongana ukudumisa thumele moya wakho longcwele ethi kwethu nasethiwa letithipho tethu sekwa nelwayi ngokuthi tibe ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi ngobe ebusuku lanikelwa ngabo wasithatha sini wathi asakubongile wasihlephula wabapha abafundi bakhe wathi Sathani nidle lokhu kungumtimba wami lonikelela nine endani konke lokhu kude kuthi ngikhumbule. Futhi emva kokudla wayithatha inzelo wathi asakubongile wabaniketa yona wathi nathani lonke ngoba lokho ingatame sivumelano lesisha lokhu iselwane nabanye kude sithethelele ntolo nalo kumethika sikhonke tekunatha kwenu kude kuthi ngikhumbule. Ngakho-ke simemethela ukukholwa kwethu sithi Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utawubuya futhi. Baba longcwele sina bantu bakho sikubhala umkhosi nalezipho takho leligcwele sibekani wakho umhlatshelo lodwa lophelele wa Kristu Nkosi yethu sibavuka kwakhe labafikile nebenyela kwakhe emkhosini bebusuku ngosivele Musa samukele ngaye noma safanele kude kuthini lesihlanganyela umtimba nengadi emfantsana yakho sihlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi nebethukula lento siphe Nkosi kuthi sithi salenzele ukuya kwaKristu umsindisi wethu ngedumo neqoba kombuso wakhe Yesu bathathu elibandla lonke lelisemhlabeni nalelisezulwini babe somandla kanye naye nakuye nangaye mandla balo ingcwele ngetikhathi tonke nyalo nanini. Amen. Njalo
bazalwane basifundzisa sisavula likhasi lelikhulu ne-28 sitawusho kanye kanye umthandazo lesesigabeni se-17 la sifundzisa wona Jesu Kristu umthandazo wethu sithi Baba wethu losezulwini angcoliswe igama lakho ubuso wakho awude zani lapha emhlabeni njengasezulwini siphe lamuhla ukudla kwethu kwemalanga onke sithethelele intolontethu noma nathi sibathethelela labasonako asingenise empilweni sithise lokubi ngoba ubuso bewakho mandla nenkosi kude kube nini nanini. Amen. Bathathekayo inkosini lenzebe esivumelwane nesivumelayo ayisiyo inhlanganyelo engadi kaKristu na nesiko lesisilepulako asiyo inhlanganyelo yemtimba waKristu na sinele sibanyetesi ngumtimba munye ngoba sonke sinanyela sikwasinye bana uNkulunkulu lesusatolo temhlaba sihawukele bana uNkulunkulu lesusatolo temhlaba sihawukele bana uNkulunkulu lesusatolo temhlaba siphe kuthula sithalaza ngokuthoba lokukhulu kanye kanye sithi ositendesihawu asonzelile kwethu ngaphansi kwetafula lakho sethemba kungakwethu kepha sethemba sawo sakho lesikhulu asifanele kwethu nekutsa ukuthulwa ngaphansi kwetafula lakho kodwa wena ingozi lokuma kwakho kuhawukela njalo ngakho-ke siphe ositendesihawu wesihle ngalokufanele inyama yindodzana yakho lethandzekako Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuye naye kithi kude kube nini nanini. Amen. Inkosi yethu Jesu Kristu esithuma umsebenzi wokumemetela ngoba ukuthi uyakuba kwasinika leli sakramento bazalwane ukuthi ngalo sithi kumbude ukuthi yena yabuya sonzelaphi bazalwane sisawumemetela kubuya kwaKristu sitomukela umtimba wenkosi yethu Jesu Kristu nengadi yakhe lasofisela yona simdleleke bazalwane enhlitiyweni tethu ngekukholwa nange kubonga. Get ready,
Bonzo yethu bazalwane sesiyayiphetha kulo likhasi lelikhulu nemashumi amabili nesiphohlongo sidawuqala esigabeni semashumi nasiphohlongo nesithupha. Bongani Simakadze ngoba anemusa sihawu sakhe asipheli nanini. Simakadze mnikade Madlawonke siyabonga baba nalifihla lethuthwele ukuthi usondlile nemtimba nengadi yendodana yakho usizisi wethu Jesu Kristu wasigcina Nkosi ngemsa wakho emtimeni wayo indodana yakho lenhlangano nabo bonke abakholwakho. Sende sihlale njalo sifunele ukubuya kwakho, sende sihlale njalo silangatelela ukubuya kwakho, sitilungise sihlambulule kude kokuthi sihlale njalo singcwele ebukholweni bakho. Siyabonga ke baba ukusisithe baba ukuthi sibeketele njengamakholwa laphila kubudlelwano lobugcwele nokuthi sikhule lithandweni ekulaleleni nasekwetheni inthando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhola phutha kanye nawe namanye ugcwele niNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Siyakhuleka bazalwane sikhuleka kanye sithi babe mnikade mandla sinikela kuwe Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo ophilayo. Sithumele kuwe amandla moya wakho logcwele sihambe sisebenzele lithumo nebukhosi bakho. Welo sithandzako wasigeza entonweni tethu ngengadi yakhe wasela abapristi kuNkulunkulu uyise akube kuye ludumo nemandla kude kube nini nanini. Amen. Bese sithula kwaNkulunkulu lokwenza konke kuyatigcina inhliziyo tethu nemicabango yethu simathi simthanze uNkulunkulu kanye naye inkodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namalo egcwele asibe kithi njalo. Amen. Siyabonga uNkulunkulu kwebazalwane ngayo inkonzo yethu lesesifike emaphethelweni ayo. Sibonge bukhona benu nekulalela kwenu. Sitawucela nje bazalwane ukuthi njengoba sikhona simo sesingathi siyangigcina vele sitawuqhubeka iphindze iphakame ntona leto tinkonzo lesifita kungcondo option. Siyacela nje bazalwane ukuthi nibaniyende nalabanye bazalwane batibone letinkonzo nichafate nje la kufanele nichafate khona kude kokuthi labanye batoyibona nalalapho kufanele nithathe khona nithathe bazalwane batokhona bazalwane bese bayalandzelela nabo sebayatithola letinkonzo. Umuntu angahlali nje athi nasekhaya bese babheke nalokumvuselelako. Asibe bantu bezalwane abakhumbulayo ukuthi uyabuya Kristu. Sibidiwe ukuthi sihlale kuye singesuki kuye. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu kwangathi abanani nichubeke naleli liviki niphathe kahle niphephe bathathekayo ikakhulu lokugula kwamahazane lokungathi kubuya ngemandla. Asihlaleni sicinile uNkulunkulu bazalwane siyawuphumelela siyawuphila konke kuyahamba kahle egameni likaJesu Kristu. Amen. Abanike bathandzekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu niyosebentela inkosi egameni la Kristu. Amen. Lifikile lihle bazalwane nenkosi yethu Jesu Kristu. Amen.